Pozdrav dragi prijatelji gurmani, evo nas trenutno na trajektu i vozimo se prema otoku Pašmanu. Idemo u samo mjesto Pašman, to jest u konobu Mureta. Jako fina konoba sam čuo, sa jako dobrim jelima i što je najvažnije rade cijelu godinu. Što je rijetkost, pogotovo na ovim našim otocima Zadarskog arhipelaga. Ništa, ja vas pozivam da ostanete uz video i da se vidimo u konobi kao što je to već standard postao. Vidimo se. Evo nas, dragi gurmani, kao što smo rekli, u konobi. A u kojoj konobi? U biti rekli smo već u uvodu, ali da potvrdimo. Konoba Mureta na otoku Pašmanu, to je samo mjestu Pašman. E sad, mogu vam reći predivan pogled, odmah ste tik uz more, tik uz rivu, a ovdje sada počinjemo sa predjelima. Ajmo ovako krenuti. Odavde imamo bruskete, ali ovaj put konačno nije pastrva, konačno smo na svom terenu, a to je brusketa sa dimljenim brancinom i dole ovo nije šlag. Ja sam pomislio u jednu trenutku šlag. Nije šlag, nego krem sir sa malo peršina i češnjaka ili ti luka. Rekli ste mi da govorim po dalmatinski, da ljudi ne razumiju, pa evo, sad ćemo prevoditi. Češnjak je luk, kapula je crni luk i tako dalje i tako dalje. Ovo gore što imamo, ovo malo prošarano, to je reducirani aceto balsamico. A sad idemo na drugo jelo. A to nam je, naravno, hobotnica, malo isto tako najjednostavnije. Češnjak, to jest, opet kažem, luk i peršin. Peršin ne znam drugi naziv, ubijte me, ali ne znam. I naravno hobotnica i gore opet malo aceta balsamika i malo imamo maslina. Bez krumpira je, tako da sve ovo meni fino izgleda. Ovdje imamo domaći kruh, koji oni rade. Znači evo, sad je izvađen iz pečnice. Gledajte ovo, tako lijepo onako hrska. I ovdje ćemo pokazati kasnije maslinovo ulje. A sad smo dobili malo i lokalnog aceta balsamika, a to je Pašman Libre od OPG Matulićeva i njih ćemo malo izreklamirati. Mislim da se ovdje radi o smokvi, ako ja ne varam se, a mislim da se ne varam. I ovdje imamo aceto od Maraške koji mislim da su ove godine dobili taj Great Taste u Londonu, ja mislim da se radi ta nagrada. Mogu reći da sam ja kupio Maraškin i jako fin. Neobičan, ali fin. Pošto znam kakav je Maraškin, ja ću malo staviti, molim te snimi ovo, po ovome brusketi našoj. Evo ovako, malo više. Sad ćemo da ovako, da ne bude, da slučajno neko ne padne na pamet reći. Ljudi moji, mogu vam reći da ovo je jako fino. Osjeti se njihovo aceto balsamico, ali sam ga ja još malo podebljao sa ovim Pašman Libre. Toliko se fino osjeti ta slatkoća i ovaj naš brancin. Brancin je toliko fin, nije prejako dimljen, ne osjeti tu jačinu, tako da onaj ko ne voli to ne morate se bojati radi toga. Osjeti maslinovo ulje. I to jako dobro maslinovo ulje. I osjetim onaj krem sir koji je božanstven. Znači, da mi je samo dat sir, ja bi bio zadovoljan. Onda na ovaj sir koji je savršen, po meni taman pogođen, ne prejak,
češnjak se uopće ne osjeti, znači luk se uopće ne osjeti. Toliko je fin i blag. Nema veze sa ikojim krem sirom koji sam do sad probao. Znači nemojte pomisliti, a to je slično kao u onom dućanu krem sir. Znači totalno nešto drugačije. Znači stvarno se nestane iz usta kao šlag. Doslovno, kako izgleda kao šlag, tako i nestane kao šlag. A brancin mi je stvarno tamo pogađam. Evo ovdje se vidi kako su fino, sad ne znam da li to kamera vidi, kamera nam će reći da li se vidi ovo maslinovo ulje kako je natopljeno. Vidi se, znači to mi je glavno da se vidi. Sad ću mi još jednu reklamu dati. Nije ni ova reklama već plaćena za restoran, naravno. Ali moramo reći što pijemo sa ovim finim jelima, a to je vinarija Škaulj i njihova maraština. Tu iz okolice Zadra. Tako da ako dođete ovdje, da znate da što pijemo, što ćete vi naručiti. Fino osvježi ovo nakon svega ovoga. Sad, da ja dovatim žlicu. Sad malo te vamo, da približimo ovako. Vidite vi ove lijepe komade. Ima malo i kapule, da vidim sada. Znači komade hobotnice. Znači ima malo kapule, luka, peršina i ačeta balzamika. Ajmo mi to lijepo ovako staviti tu pijat. Uzimam sa daljne strane. Imamo dole, znači, ajmo reći, posteljica od rukole, ili terikole, ili kako god hoćete nazovite. Nemojte to uzimati u nešto nažao. A sad ću ja malo, kao svi mi pravi Dalmatincima, da ja vjerujem da i vidim da ima maslinovog ulja, ali ja ću to malo pinku, molim te ovo približi. Ovako ćemo malo pinku ćemo približiti. To jest ne približiti, nego pojačati. Jer nam se kameru skoro ubio. Neću stavljati još ačetu, možda ću samo malo pojačati. I uzet ćemo što fino miriše, malo kruha. Vidite. Ušli smo u jesen, vratili smo se u ljeto. S ovim jelom smo se vratili u čisto ljeto. Kako je fina, mekana hobotnica, ljudi moji. A ja ću morat malo pojačati. Ali ja toga dam više, kao malo pa jedno kao puno. Sad je to ono pravo. Iskreno, kad ja radim, to kad moji rade hobotnicu, stavite malo kumpira i uvijek stavimo malo kvasine. Ne znam, tako sam navikao, evo iskreno. Hobotnica nije žilava, opet nema puno luka, znači ajmo reći da se misli na taj dio, jer kad mi radimo doma, taj luk se malo osjeti jače. Tako nema, što bi se rekao, nema ljubljenja nakon te salate, ali nakon ovoga se možete ljubiti, ajmo to tako reći. Znači jako blago, ne osjeti se uopće taj luk, kapula se blago osjeti, nije jaka, nije prežesta, što bi se reklo. Znači,
znači da je taman. I ovo jelo su začinjeni taman da bude svakom po mjeri. Da imate taj okus luka i ovdje isto tako. Ovo je jelo koje je stvarno jako fino, jako fino, pogotovo ovaj krem sir gore sa tim brancinom, top. Preporučujem staviti aceto balsamico, dodati aceto balsamika od smokve preko toga. I onda ovdje hobotnica koja je jako mekana, nije tvrda, nije žilava, nije jaka. Opet staviti malo maslinovog ulja, po njoj dodati maslinovog ulja, mada već ima, i opet po meni malo pojačati da dobijete tu jači okus. Ovako je jako blago. Što je dobro. Ne paše svakom isto. Ja i neko ko sad to gleda, ovaj prizor, ne paše ista hrana. Ne paše ista jačina. Sad, da ne dužimo previše, jer znam da ne volite gledati previše brzo i oglednite, a i gubite koncentraciju. Jer gubite koncentraciju na način da odete do frižidera i nešto pojedete. Ovo jelo bi ja dao 9,5, oba dva jela. To je ono što ja jedem kući kad se sprema riba, konkretnije ovo jedem kući, ovo nisam, ali mi se jako sviđa. Evo, recimo da dođem do tog sušenog brancina, to je dimljenog brancina, i da mi daju sad recept u kuhinji za ovaj krem sir, ja bi ga vrlo rado radio kući jer je jako fino. Idemo dalje. Idemo na toplo predjelo, koliko se ja ne varam. Idemo dalje do idućega jela, a to su nam gropi. Domaći gropi, evo kaže mi vlasnik konobar, znači opet dolazimo da vlasnik i radi, da evo ovdje tu ispred restorana, praktički u kanalu, vataju grope. A što imamo ovdje? Malo juhe, malo peršina, malo luka, malo bijeloga vina i to je to. Nema tu ništa posebno da se nešto radi, jednostavno, a fino. Ajmo mi to da i probamo, ali bilo bi fair i pošteno. Ovo sam već govorio kod Mira na gastrotražilici. Uvijek, molim vas, mislim ne uvijek, ali ako imate priliku, obavezno dati ljudima vlažnu maramicu. Ljudi su danas jako lijeni, nažalost, i ovo pogotovo uvijek dati ljudima. Nećemo sad iskoristiti, ovo sam samo čisto ovako rekreativno pokazao da znate. Ajmo mi to. Ja ću izvaditi žlicom, a ješćemo ih, naravno. Gledajte vi ovo. Nećemo ovo prazno. Evo. Luk. Znači, miriše kao dagnje kad radimo, ali? Ako niste upoznati sa gropima, nije isto ukus kao dagnje, ali, ajmo reći, približiti miris da su kao dagnje, ajmo reći. Ne ukusom, nego mirisom. Nemojte me opet krivo shvatiti. Sada. Moji Dalmatinci će znati što sad radim. Znači ova juha koja se spremala, to lijepo ovako uzmete. I od ovoga nema ništa ljepše. I u ovoj juhi osjetite sve što ima. A to je, osjetim vino, osjetim češnjak, osjetim peršin, dovoljno dosta, nećemo puno komplicirati. Kako je ovo dobro, ljudi moji. Kako je ovo dobro, a kad vidim kako neki jedu, čućamo, što bi se reklo. Rekli bi naši stari didovi, počišćaj tu dagnju. Mali. Nisam se toga osjetio, ali stvarno je tako bilo. Kako se fino osjeti ovo vino. Da nema vina.
Ovo je jelo pravo dalmatinsko. Jako fino. Nema ja tu što posebno govoriti iskreno. Po meni, blago, začini dalmatinski, kao što sam rekao vino, češnjak, peršin. Uzmete ovako. Ne mora biti uvijek buzara na crveno, ali? Ima jedan festival, zove se Što su jeli naši stari. Ovo je ono, što su jeli naši stari u Dalmaciji. Ovo nije jelo koje ćete se vi najesti od toga, da se sad ubijete na ono. Ovo je jelo za gušt. Ako ste puno gladni, uzmete malo ovako za gušt da otvori apetit. Tako da nemojte očekivati da će se ovo najesti. Ko ne jede puno, naješće se od ovoga. To je ko jede mizerno, da mu je dovoljan dječji meni. Ja taj, kao što se vidi, nisam. Ako je taj, onda je dovoljno i ovo jelo. Što sam ja krenio i ne stajem, ali ja sam jako veliki ljubitelj školjki. To je dagnji. Moram priznat, grope nisam davno jeo. Nisam ni baš ni vidio na ribarnici u Zadru. Možda su mi negdje preskočili, ali evo ja nisam vidio. Ovako moji spremaju, znači sad ako ja dam ocjenu manje od 10, uvrijedit ću moje. Potpuno isto način spremanja, tako da ću ja dati 10. Vrlo jednostavno jelo, jako fino, nemam što reći. Ja sam navikao onakva jela, ko nije, neka proba, pa mi onda recite kako je. Vidimo se. Sad, nakon malog prehlade, nakon malog predaha, idemo na nešto konkretnije, to je glavno jelo. Aj sad malo vamo doći. Snimi, kaže da ćemo maknuti žlicu, nemoj micat žlicu, kako da je vidim, kako da je izvadim. Imamo hobotnicu ispod peke. Sad gledajte ovo, ljudi moji, kako se ovo lijepog toča, lijepog krumpira i lijepe hobotnice. Hobotnica je njihova. I onda malo krumpira, malo kapule, malo mrkve. Ajmo to lijepo ovako napraviti ka neku malu porciju. Kako ovo fino ulje. Kako ovo fino ulje. Ajde, nećemo sad više gledam, jer bi uzeo bi, ne bi. Ja ću opet malo ovako, mada već ima dovoljno. Ali ja volim ovako malo svježega ulja pokapati. Ulje je sa otoka. Znači, opet domaće ulje, domaća hobotnica i sve ovo što smo prije jeli rade isključivo oni. Zimi love, pripremaju i to se daje ovako kako se daje. Znači, svježa hrana, domaća hrana. Sad, hobotnica je popularno jelo naravno u Dalmaciji, jako fino, ali to treba potvrditi i okusom. Ajmo mi to lijepo probamo. Znači tamo oko otočića Žut se lovi ova hobotnica, sad sam malo pitao, naravno, raspitujemo se gdje ćemo mi otići. Nećemo, ne, nemamo brodić, ovi što misle da ćemo loviti, nemamo brodić, ne bojte se. Gasi sve. Ljudi moji, hobotnica,
je kao med. Znači, doslovno, znači bez pretjerivanja je kao med. Znači, ova hobotnica i hobotnica iz, ne znam, htio sam reći Filadelfije, iz Filipina ili negdje tamo neki nenormalni tipova zemalja, što bi rekao Pervan, nema veze sa ovom našom hobotnicom, pravom, domaćom. Znači, kao med, doslovno kao med. Ovo ko nije probao, obavezno ovdje doći u konobu Moretu na Pašman i naručiti hobotnicu iz papeke. A krumpir? Ne znam što je slađe, evo. Krumpir ili hobotnica? Je toliko dobro. Iskreno, jeo sam par restorana hobotnicu, ali da je ovakva bila sočna, fina, mekana, slatka. Znači, ovo je morska janjetina ispod peke. Znači, kako se janjetina topi u ustima, to jest slatkoća janjeta ispod peke kad je on malo, tako i ovo sada samo na morski dio. Kako je ovo dobro. Gledajte vi ovo. Takva sočnost, takva finoća. Hobotnica, kažem, ovo je manja kao nemamo mi veću, sad je već pri kraju. Ali, ja rekao, ne treba mi veća, meni je ovo dovoljno. Ali, uzet ćemo još malo ovako mrkve i kumpira. I ovaj toč. Gledajte, ovako uvijek malo prelite. Ovo je za dvoje. Inače spremaju za 4. Naravno, to bude puno veće. Ali hobotnica vrijedi svakog centa. Kakva razlika, osjeti se razlika naše domaće i onoga. Teško je to opisati kad ne kušate i jedno i drugo. Nažalost. 80% restorana. Nažalost, kažem opet, 80% restorana nudi hobotnicu, ali iz nekih firmi koje dovoze, opet kažem, i negdje daleka, gdje god to bilo, i nije to ta hobotnica. Ovo je hobotnica dalmatinska, naša, i nju uvijek treba gurat koliko god možemo, mada znam da je teško doći do nje, do prave naše hobotnice. Nema je puno ni na ribarnicama. Nažalost, dosta toga ide u izvoz, moramo i o tome pričati isto. Sva riba, sve školjke, sad smo baš pričali, jednostavno ne možete doći do njih. Sva prava riba ide većinom za Italiju. Nažalost, ali je tako. Ovo je što smo mi sad dobili, ljudi privatno rade sa svojim malim brodićima, nije sa koče nego sa brodića, gdje recimo vade dagnje, ronioci vade dagnje, to jest školjke koje smo jeli. Onda brancin, onda ova hobotnica, to su sve ljudi domaći, lokalci lovili. Da ćete nešto dobiti sa koča, jako teško i skoro nikako, jer nažalost ovo malo što ribe još imamo, kažu da sve manje ribe ima u Jadranu, pogotovo srdele, inčuni i takve stvari, nažalost ide za Italiju i mislim da dovoljno ne cijenimo to što imamo, a imamo vrhunsku ribu jer naša obala je stvarno koliko toliko još nezagađena. Jednostavno moramo pričati o tome, jer ako ćemo imati vrhunsku gastronomiju, moramo imati i vrhunske namirnice. Bilo to riba, bilo to, ma i onaj pomidor, onaj rajčica ta, mora biti jako dobra da bi imali dobru gastronomiju.
ali ovo je izvrsno. Znači, topi se i medeno. Znači, ljudi moji, obavez kad dođete probati ovu hobotnicu je toliko sočna i fina. Ponavljam po 100 puta, a sam oduševljen, toliko sam oduševljen da stvarno morate doći i probati ovo. Nemam tu opet što puno previše pričati. Uvatili smo se malo i teme koja nije dio gastronomije možda, mada ajmo reći da je vezana, a to je taj uvoz-izvoz naše hrane, pogotovo ribe. Ali kažem opet, sve je domaće i sve što smo jeli je domaće. Tako da, ljudi moji, nemam što drugo reći ja nego da je ovo čista 10++++++, kako sad imaju one mašine A+++, ovo je onda A 10+++. Iskreno preporuka svaka za hobotnicu i za sve ono prije, ali hobotnica mi je ovdje kraljica svega, bilo to ručak ili večera, svega je kraljica. Svaka čast, hvala im puno na ovakvom jelu i hvala puno što imaju sve domaće. Rijetkost je danas, kao što sam rekao, i hvala puno ovakvom restoranu što imamo sve domaće i što se možemo ponositi da je to sve što je domaće jako, većinski jako dobro. Ja mislim da smo ovdje mi lagano završili. Za kraj, što reći za kraj, nego da sam uživao u svakom zalogaju u ovoj konobi. Ova konoba je jako relativno popularna i nije za ništa popularna. Ljudi su preuzeli, ovo već ima 9 godina i trude se, kaže, da bude sve domaće i obilato. Da nije sad to ono kao, a malo dajemo pa ćemo mu puno i naplatiti. Ok, daćemo i onda daćemo dobru robu, daćemo svježu robu, daćemo dalmatinsku robu, našu robu i dati obilatu porciju. Što od tog faktora drugo reći nego da dođete u ovu konobu i da imamo svake preporuke vam dajem za ovakvu konobu koja se eto trudi još kako tako ostati na tržištu sa domaćim stvarima. Ljudi moji, ja vam nemam što još drugo reći, nećemo više puno pričati, nego ja se nadam da se vidimo u ovoj konobi i vidimo se u nekom idućem lutanju penjurom po Balkanu. Živjeli vi meni 100 godina i uvijek jedite finu domaću spizu.